araje batarasohoka mu nzu abana dore ukuntu bicara munsi y'igitanda to genda ukureho aramu itaza kwita isakuza aramu ayikuraho nawe to turashize aronje afite imbwa mu ntoki iyi filime je kureba imbwa iri hano vas-y Nilo et on va chercher Quentin. Kenti imbwa iri hano yitwa Kenti we mumbare ntago ari ugutukana cya Kenti umve Kenti uriye uri gushaka bwa kitwa Kenti Quentin dore Quentin nguyu Kenti nyine Kenti noneho abonye bazina ngitangira gukura amakanzu naga gapira Kenti ahita akurikira agapira subira inyuma gato umugabo atababona Milo hano turi mu Bufaransa Milo genda wa mukinga venez ici Milo vas-y mirakurura umuntu genda wakabwa we vas-y Baby fayo kamera bamaze kuzesitara mu nyubako hose dukamera tunzinya je mu kabati abona ibikweto birimo hano ibi bikweto kumba uhagaze mu nkweto n'uyu yagera yishagarara mu nkweto yari yanarize disi wibuke kagira ubwoba batubwiye ngo ni kakera kagira ubwoba kaba karize kapapye está fuera aragiye maze gucoye itaza arongera ashyiramo yamere kugira ngo mu kanya bidasakuza aramuze itajyaho Pero ¿dónde vas con esas botas, mosquetera? Izo bote wambaye wazikuye kagiye gagara muri bote z'abandi. Ok, el tipo ya está en la calle, podéis salir. Inyubako uriya mugabo amaze kurenga ura no mwasohoka baby katururi bahise baza hano. ¿Podemos hablar? Claro. Twavugana. Prefiero quedarme aquí. Soy toda oídos. Te lo iba a decir antes, pero estábamos microfonados. Antes cuando estaba forzando la cerradura de esa casa y me has agarrado el culo. Kare twari turi gufungura ingufuru nkora ku kibuno urankurura. No te lo... Hara warengereye. Ningún mal rollo contigo, no es eso. Nje icyo nshaka nuko umubano wanje nawe profesional. wagumura uwo kazi gusa.